aya basi mambo vipi sibyo Operation Seawolf kanze mbakubita undi muzigo wa danje kanze mbakubita undi muzigo ya uraza kwihangana muri kumva ukuntu tugiripe tuba twahagurutse cyane ko mu mazi iminsi mwitotomba ngo gahezanguri ngo nta filimi uri kuduha agiye mumenya ko ubuzima buba budahagaze neza mwagize ngo hari imbwa irya amantuza yishimye wapi okay yo imwe ya pimpi amafutinda ya pinga hano bahorana imishinga idashira ni nk'iya savimbi okay yo bamuhanzi bise kipa harya ni igicwa niki show me love show you love show me love show you love okay yo uratwika no muri winter dutangira Operation Seawolf Dolph Lundgren ndamugaruye harya mu mwita umwana w'intambara Banguriro abantu mwarebye filime nka Operation Pacifico sibyo mukara filime nka harya cyaje filime n'ikiguki sinyibuka urukundo nguhe sante yo maramba numva nzaririmba kanze muze kunyibutsa mpamagare Shani Breeze ndikondigira indirimbo yanjye sha ejo bundi mbakubita umuzigo wa da ashye shaw okay yo it's gonna be a party sibyo dutangira Operation Seawolf iyi filime ushobora nako nta nundi uranayikora noneho nimba nahari aceceka ikibazo cye Maria Tori Korea ni Davis mbonye we niba rwica sinzatera n'imigeri nzagukunda no feri ayiwe mutima shenga umutima wanjye waragusariye icyo gihe nawe wanjye wirari cyo ndaje mbyiririmbire nanjye n'ubundi nabazi kubona byose ari kimwe ndetse muraza kwihangana mushobora kumva ijwi ritameze fresh nta kabaraga akashemana cuma muze kwihangana none siko ntawe ujya inama n'ubuzima bantu mumaze iminsi mwitotomba ngo gaheze amaze iminsi atari gukora nari ndwaye ntago nari imeze fresh sibyo ariko bicyoro amugakimba nahise mfata mic ubwiza bwawe sante mu rukundo nguhe sante yakeyo sibyo reka noneho nkusanye akabaraga fresh dutangire filime Operation Seawolf akaryura ariko iki cyana umwana kumba mbona dasanzwe we okay aha iyo ese ubu ntangire ntamamaje ntago bibaho kiribanga reka mbanze nkorere n'aya ngayo ubundi nze dukomeze sibyo yakeyo ntago bikiribanga kubize mu Burayi yiga bize neza kazarangiza afite ubumenyi kandi akanabana imirimo ntago ari ibanga kubize mu Burayi yagarutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twese tumurwanira kubera imbaraga z'ubumenyi bafite nta mubyeyi n'umwe w'umunyarwanda umwana we yasaba umugati ngo amuhigwe none se niki cyatuma umubyeyi w'u Rwanda atagana Sky Pentagon Limited kugira ngo ahindure ubuzima umwana we hari amashuri ya bachelor masters ndetse na PhD mu bihugu nka Italy Germany Canada Cyprus Poland America ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye abashaka gusura nabo byaroroshye Sky Pentagon Limited igufasha gutembera cyangwa se gusura mu bihugu by'u Burayi ndetse n'ahandi hantu hose ku isi Sky Pentagon Limited duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic muri floor ya mbere ku bindi bisobanuro wahamagara nimero zo kuri yawe Sky Pentagon Limited the wise choice
waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Igisubizo ni ikigo Ingenzi International Music School. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebeho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Kubera umwihariko n'ubudasabwa iki kigo Ingenzi International Music School, abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije tronc-commun, abarangije secondaire, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko munsi y'isoko. Mukeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 88 54 16 05 no kuri 07 22 54 16 05. Twibera mu munyenga w'ibyishimo hamwe na El Clasico ahamenyereye nko kwa West Rubavu ku mazi. Buri weekendi niwe wasanga bavuye hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko abanyakigali bazanywe na Tamirifi munyarwanda. Urasanga inkoko ibyibushye n'ibindi byinshi bitandukanye utasanga ahandi. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko tunagufitiye ubwato bwiza cyane bwitwa Zodiac, aho ushobora gutwara umukunzi wawe cyangwa se umuryango wawe. Tugufitiye isamake nziza cyane, aho wihitiramo iyo tukurobera ikava mu mazi uyireba. Tembera wumva amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu. Urifuza ko tubikuzanira aho uri, kudusanga aho dukorera cyangwa gutanga komande ugasanga twabigutunganyirije. Duhamagare kuri telefone 078 32 56 132. Twibera Safi. Hey. Shaka riro gake na feri musore. Yeah. VMI. Hey, analiza impaya. Gahezo Simba ako wagadi yaje. Api. Media Capital. Abatoge filime bari benshi. Shuzi Company. Shauri Studios presents. Hey, batogwe filime kugira ngo uyibone utagira ngo numwe cyangwa babiri sibyo. VMI Worldwide presents Analyza Empire. Muri kumva ijwi nago bimeze fresh sibyo, in association with 828 Media Capital. Ndiya mibare nago nzi kwisoma mu cyongereza. Nukuri pe. Shazo Productions, VMI Worldwide Production, Analyza Empire Production, Gahezo Simba Production. Ndetse mwibutse ushaka kwamamaza nimero muzibona dutangire hehe 1918 muri MI n'ibiki byose nabonye. Filimi yacu nuko tuyitangiye. Hari abari kurebera hakurino ubwato mu nyanja bya byato binini. Hey, niba ubwato bw'ubucuruzi, niba bw'intambara, Dolphin Green akiri muto muramubona. Za topido ziriteguye kubaho, ziteguye kuraswa ntari. Mwe mujya muri station kurasa ubundi mbereke. Hey, hakunino we mujya mu mwanya wo kurasa mbereke kuntu tujya gukora akazi, tunaendelea kufanya kazi. Ndarwaye pe, biri kwanga byumva. Hakuno rebe hako nambwira ikintu uza yishima. Kankora akazi n'ubundi byose udakoranye inzara ntayishira. Ni umugani wa Kinyarwanda. Kumbaho hasi mu mazi harimo ubwato bita sumare. Battle station over. Captain. Yego musore wanjye. Happy hunting. Happy hunting. Wifurije umwigo mwiza mwana. Yizo cyane hands. Hey. Ebe. Sumare. Bazita za submarine. Ubu bwato burakanyagwa burindwa mu rugamba. Muri buka imyitozo mwahawe aba ari cyo kintu muza gukora. Weza topido muzitegure ebyiri zo kurasa. Hey, flood on the two. Kasani hakuno bategura ubwato barasa topido ya mbere. Amasegonda 45 ngira si cyo tuyohereje ikigeraho. Topido ni bya bisasu byo munsi y'amazi kiragenda kiri kuca mbere. Hakuno topido. Hey, sinzi ariko ubwato buri kuza butwerekezaho kuki. Kasani bebe
imbaraga zose za moteri muzerekeza imbere mbereke. Hey, cyato kinini nyakira kugana n'iyi sumare tu n'iyi submarine. Submarine bayikojejeho barayisekuye gasani, barayisekuye baranayibaga ku ruhande, bayibaze mu rubavu sinzi, ariko cyato kinini dushaka ukuntu tuzamura ubu bwato hejuru nyakubahwa. Anaribi mugire vuba ubwo uko bishoboka kose, as fast. Ubu bwato muhitamo buzamura tunabuvemo twinshi, ubu bwato tubuvemo mwana, wowe bwato mubuvemo mwana, pardon the ship, bwato mubujamo kubishoboye akiza amagara ye. Bwari ubwato bwa gisirikare, yari submarine, yari sumari, ntituragera no ku izina rya filime ryatoranyijwe nuko gaheza gusa bandi najyo dijoro kone nigize bamenye nsigaye mvuga n'ibintu batavuze nyakubahwa. Cyano kapiteni w'ubwato isa nkaho yacitse ni umunsi umwe uzaba kapiteni wa mwana nawe kampasi, niba ari kampasi bambaye nk'abadage ariko abaginga, ndetse n'inshingano zanjye ni n'akazi kanjye mwana. Yaramupaniye kapiteni, bisa nkaho adashaka gusiga ubwato bwe, nawe ubaye uri kapiteni ntago wata ubwato bwawe buri kuri, wakwemera ugapfa nari upfuye naribi wakuninu. Icyato kirabasekuye, bari bakirashe topiro iraswata, icyato cyarabasekuye. Operation Seawolf, wavuga operation, wavuga operation, biterwa na accent ukoresha. Icyo nzi cyo nuko ibintu mba nsobanura ari byo, kandi wumva atari byo. Inam El Mulay and Sticker, hey, basobanuye bakinnye filime bari benshi. Apostle Griams with Dolph Lundgren, uramuzi abamuzi bamumwita umwana w'intambara harya na Frank Liro. Mana Frank Liro we ni umugabo udasanzwe n'agasanzwe, biriya ngo ba Dolph Lundgren ngo nabahitinze, uyu ntasanzwe batema filime yakina. Ebe Frank Liro yarazikinnye rega nyinshi, za Boss Level, za Captain America, za Avengers, zose yarazirimo, za Grey the Grey yarayikinnye. Hey, kimwe yaheruka gukinana na cya sinibuka ejo bundi hakuno. Ebe abantu babanyandikira kuri Instagram no kuri WhatsApp, nyuma mubona ko natangiye akazi bicurane biri kugenda bikira gake. Cyakora abafana ndabakunda. Utugambo bamufite n'agahumbi mwohereje ngo ngiye kugura n'utubuto tw'umurwayi. Cyakora koko cyene akakira umuntu yandikira mbwira ibyo bintu ntazajya mubwira nabi. Strong rero wamubonye turi n'ubu mumitinze nyakuba. Operation Seawolf amuzaniye dokimano. Ebe bisa nk'abadage bari kupanga kutwataka bakoresheje submarine, barwana na leta barasa leta z'ubumwe za Amerika. Kuri hano hey, V1 rockets attached to Type 9 submarines. V1 nizo rokete bari gukoresha kuri submarine zabo. Ebe hakuno bisa nk'abyo nyakubahwa. Hey, Ebe what's this? You need Senior Commander Heinrich Kessler, bamwita Senior Commander Heinrich Kessler, Iron Cross winner, Iron Cross winner, yatsindiye umudari mu ntambara y'ubutita, U-boat ace since the beginning, kandi atwara ubwato bwo mu bwoko bwa U-boat kuva ku itangiriro ry'ibintu byose. type to Commander's Wolfpack. Uyo wicyo bita Wolfpack cyangwa se agakunguke hakuno. Alright, keep me informed of any updates. Sa mukomeze mumereza amakuru ntaribi. Hakuno sirikari areba hano ariko siriya komanda bamuhaye. Kumbi tuvuye tugaruke hakuno. Dolph Lundgren wowe umunsi se nkaciye imyaka bya bintu bibaye. Trondheim muri Norvège mbonye rasinibuka nago zibintu mbonye ikiza nuko
barusha imbaraga barusha n'amafaranga nta shingiro ryo gusakuza muba mufite se muba musakuza mu bike hakuno ni umusinzi apo aragahenera umukino kinga akumusaza akanya hakuno hari ninjana y'ibyukira kuri Danhiri ibyuka iri ku ifege buri tabi n'ibiri gica n'utariwe nimushaka mujye mwinywera ntari nyuma yuko ibyo byose tubyanze hakuno mu makuru mugabo abafite ikintu cy'igihangova cya danje tu abyuka afata utuntu cyafite ya campus wa mu kapiteni w'ubwato yamuhaye kera maze kubitangamo amabiliyoni n'amabiliyoni menshi menya ari hitire uri gutanga speech we hakuno mugabo afata amasasu akubita hano mu gatiruwari ashyiramo agapistori ure filime witonze ariko ibintu byose akora ntajya yibagirwa kubanza gutsirika icyaka cyane yuko buri icyaka ni kibi kuko numva nshyushye we ndumva nanicaye nabi ariko ntari wicaye izi propaganda z'aba baginga abadage na propaganda zanyu sha wicaye n'aba babaza imbere ye reka mbabaza imbere yanjye propaganda ese no kubera izi propaganda niyo mpamvu ushaka kugenda cyangwa ninja hakuno nta keza kawe ubazi ko ibintu kandi eva yakoreye Adamu twabyongeye none se niki akazi gatuma ujya gukora akazi ukibagirwa ibyo byose wakundaga cicika ninjo hakuno ubwo niyambuye noneho agahugahuye n'umunyutsi ngo mihuye n'ugiye kuyibamba sha hakuno kabara cyambara imyenda ya gisirikare umenya kiri umusirikare afite n'utuntu tw'utubunda twatubonye kibuka ari kumva propaganda za Hitler ko buri uziko iyo umuntu avuze ngo abanyarwanda ni beza uziko hari abagenda mu kigare buriya ubusa vimbi nawe tumubare mu beza wagadise wapi kwereka military navy command post Norway ahubwo ni Norvege zaparikaga nizi iyo myaka ni Benz ziriya ni Benz zo muri za 81 hakunino fanda agenda sinzira igitotsi kimeze nabi araho arasamye warajyo nta gahunda nawe afite ku isi gabo hakuno ibi bihugu shano ne bya Norvege biba bikonje za Norway ufite umucuti harya Norvege Gisele Norvege ndakuramukije Kristo Yesu nakuzwe ndabizi ubu nkurikiye 5 kuri 5 namwe mwese aba diaspora nshuti zanjye nsigimba kunda kubera imifungo muba muri kunyoherereza hakuno gabo yasha hakuno mu birindiro bya gisirikare biri Norvege gaboto inyenyeri yararunze ariko n'umusinzi baraho yasamye icyonsi cy'uyungu igihugu yagishyira mu kangaratete tu MTN mpaye megabyte 200 noneho murangizwa n'iki wawe imana ibitsonga ahura byibuka bari ibiki once this room was filled with friends iki cyumba kigeze kuzuramo inshuti we are all that is left ariko birangi ubaka kanya nitwe dusigaye twenyine mwana umeze ute inshuti yanjye meze neza meze neza nari gisirikare cyariwe do kiba gifite ijigo rihengamye bandi basaza bavuye komanda Heil Hitler Hitler arakarama
oya barya sini kibarya sini kirabana itireri se yaririmbye ko kiba kinavuga. That's the end. We are soldiers. Nyuma na nyuma ubundi twe turabasirikare. Gentleman, I need a moment alone with this man. Yene akanya turi twenyine ikintu y'umugabo. Ndabinginze mumfashe please. Mumfashe. Hakuni n'abasaza babambaye amarinete n'iki byose. Dufite byinshi byo kuganira. Nuko nta cyo kinini dufite. Kurikira. Abambaye n'amarinete n'iki byose. Mu Rwanda niho hantu honyine bambara rinete bakakubaza nimba ari iz'amaso sha nkaho uzambaye ku maguru. Cyo uzambaye ku maboko. Mu Rwanda undi ni dusanzwe. Hey! Sasa babigitse. What are my orders, Commander? Amategeko naye Commander. Why am I here? Kubera ikindi hano? Straight to the point. Turashe ku ngingo rero, straight to the point. Secret. Our U-boats have been performing poorly. The British and the Americans. Straight to the point. Turashe ku ngingo. Sibyo? It is no secret. Ntago bikiri ibanga. Our U-boats have been performing poorly. Kubwato bwacu bwa U-boats buri gukora gace pe. Ubwabongereza n'ubw'abanyamerika. Barimo kuduhiga cyane pe bari kuduhigira hasi. Kandi ntabwo ibyo bintu bidushimishije. Ubwo mukeneye andi mato nyine. Urashaka ko mwaho jana andi mato? Let me show you something. Reka gira ikintu nkwereka musore nkurikira nkwereke. Nkurikira nkwereke. Hakuno. Rebe. You see this? Uri kubona hangaha, uri kubona ibi? It's the American coast. Aha ni ku mwaro wa Amerika, coast yaryo si inkengero, inkombe ya. Aha ni ku nkombe za Amerika, ni mu mujyi wa New York, kandi ari wo mutima wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Operation Seawolf. Ugiye kujya muri operation bita Seawolf. We tried these operations, we have failed. Iyo operation twarayigerageje na mbere yaratunaniye boss, afande. Umve. Hakuno. V1 rocket. V1 rocket. Hitler's Wunderwaffe. Intwaro ya mbere ya Hitler yifashije. We shall equip these rockets to our U-boats. Ubu bwato bwo mu bwoko bwa U-boats tugiye kubereza izi rokete. The American coast. Ugende wataka inkombe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Our fleets will strike fear. Tubabika mu bwoba. The heart of the enemy. Tubika ubwoba mu mitima y'abanzi bacu. You will lead the pack. Ni wowe ugiye kuyobora aka gakundi k'ibi birura. Operation Seawolf cyangwa se ibirura byo mu nyanja. Ute. Of the war. Kwitangiro ry'intambara. All the waves, steel and blood. Agatsiko kacu kagerageje gukora ibishoboka kamena amaraso. Turarasa abantu tubabika mu bwoba. These were our swords. Ibyo byari ibitekerezo twari. Dreams of one of our person. Ariko izo zari inzozi z'umwe mu bantu bacu. Ese ntabwo mubona ko intsinzi yatujabutse kweli? Ibyo bintu ntabwo mubibona. Sophia has spared no expense for this operation. Ariko kuri iyo operation ntabwo ariko ibintu bimeze si nk'ibya mbere. Umve. Hakuno. Asukayo byera ubundi ujya urya ikintu gihaga cyaho kimwe gihaga. Hey. Show you some wolves. Wolves. Ubundi rero buriya ukuntu yamubwiye ati a pack and the wolves cyangwa se agatsiko k'ibirura gakenera nyine ibirura tu kugira ngo bibe byinshi. Ngwino ngira ibyo nkwereka rero. Ngwino mbikwereka ibyo birura mugiye kujyana. Filime bayise Operation Seawolf cyangwa se ibirura byo mu nyanja. Aramubwiye bati ngwino nkwereka agatsiko. Attention! Barapana. Hey, sirikare. Ebe. Birura byawe rero. Ni ibi ngibi. Ni abana bagiye kujyana. B'impinja bagifite amashereka mu maso. Baba jangweri. Yari ikanze. Bakaritasi kukubu. These are not wolves. The boys. Ibi nta birura bibirimo aba n'abana ni impinja. Young boys. Cyari abana. Much different from them. Icyo mutandukanye herero. Started, I spent 9 months with my men. Before going into action. Ubwo intambara yatangiraga n'amazi amezi asaga 9 ari kumwe n'abagabo banje mbere yuko njya ku rugamba. They have had the finest training Germany has to offer. Abana bariko bafashe umwitozo wagije abadage twashoboraga kuba. Ese baba bazi risk tugiye kuri.
baziriska biteguye no gupfa ndetse bagapfira igihugu cyabo na Hitler koko ajya siga byeri aba nakarindwanya mwana bigisha bahinduke ba marine ye kunino barapana cebo umugabo hagenda ikirahure cy'abagifite do ubundi ujya urya ikintu gihage cyawe kimwe gihage je kuva sheria wanjye yansura nkamugurira isambusa asigaye zibona akaruka menye yarazihaze menye yarazihaze narazimuguriye nyinshi ngazirya zihage narasigaye zibona akaruka buriya si yazihaze batera indirimbo y'abanazi sinzi n'iki ibyo biririmbo ebe hakuno abana ngagiye kujyana ku rugamba ni imicuko ni impinja nta mwitozo wapi sinzi sandaza kubikora ndaza kugerageza igishoboka mbatoze naribi ariko n'umusinzi ahora ari tipsi kumubona ari soba byagorana ebe akumuko Operation Seawolf You will leave with 3 ships. ugiye kugenda ufite amato I will join you when you are out. andi mato 7 araza kugusanga mu nyanja wumve jambo kurinda kantu kukandi hey 10 boats. ubwo araba ari amato 10 ari kari tipsi ari hango bazabona The spear point for more to follow. muraza kugenda mufite inzira mugenderamo spear ports nko mugiye kugenda mwerekeza See, our target ndaza ko ndayatagatiza Remains north of New York. amato muri bukorane uraza kuyasanga hangaho yerekeza mu majyaruguru ya leta zunze ubumwe za Amerika hanyuma misere muraza kwatakisha turatakaye New York City mu mujyi wa New York niwo muri bwataka departure. turagenda ryari Cruise venture there. baragutegereje ngo mugende We will leave on first high tide. I like to meet my mwaretse se nkabanza ngahura na bafande nkareba nubwo bwato tujye Yes. nta kindi twatugerezo kirenze icyo n'ubundi hakuno rebe ari tips Officers of you 546. aba ni aba officer bagiye gutwara ariya mato hakuno you lieutenant. weriye tona Lieutenant Eric Reinhardt banyita Lieutenant Eric Reinhardt nyakubaha of U546. ntwara ubwato U546 ubwato 5 4 6 U Captain Reinhardt was in line to be captain. yari ari mu murongo kuba captain Under your leadership, he was glad to step aside. ariko kubera yuko ugiye kuhaza nyine ubwarajya ku ruhande Isn't that right? sibyo Lieutenant we sibyo Lieutenant I'm looking forward to serving under your command. nta kibazo nyakubahwa ngenda akurikiza amategeko muri buze kumpereza The boat. Lieutenant Lutz. uyu ni Lieutenant Lutz Engines are ready, sir. bose baramwibwira Handel Spear. uyu ni Lieutenant Handel Spear Admiral, sir. agatsiko kose gafite morale ibyo dukora tubikore vuba byiza cyane byiza cyane cyasinze Let's inspect my boat and tubanze tujye kureba ayo mato yanjye tunaryemo ariko mbere yuko tugenda uyu nimba ari bugirwana urugamba karubasha sinzi gusa abagabo nk'abo baba basinzisha iyo bageze mu kazi bagakora neza by'umwihariko iyo bageze kuri me haryo ni munana numvishije ariko bivuga ngo Seawolf hakuno muri Amerika. Annoying to see him now. yes, sir. Niyo tunakeneye kuza kubona ibi bintu yego nyakubaho hakuno rebe reka ibyo bandika kora ibyo bakora baba bakora fast biruka kandi nta gutinda mu nzira. Commander come in. injira injira aba yambaye uturinete mu Rwanda bayita kwaza ngo izo rinete n'iz'amaso se nkazibonye ku kaguru. Confirmed by Enigma. Tugiye kwatakwa tujye mu cyumba cy'intambara noneho. Yes, sir. Dufite akazi kenshi ko gukora. We got work to do. Dufite akazi kenshi ko gukora. Ku musore w'ipozompo mubona karirata. Baze nko mbonye Mr. Joroma posting ngo birthday is loading imwe. Byose upozompo. Akuno. Umugabo bari ku kintu cyitwa byeri. Nta ruganda rucuruza inzoga nzi nta na rumwe nkwiriye kwamamariza cyane ko ntanazimu
Kwagize abazana amafaranga make nk'abatwikira ko n'ubundi byose ari kimwe. Usenga abampereza urumva ari menshi. Hakuno. Fata imbunda. Pistoli tw'iyo myaka tunzinye. Das ganze deutsche Volk zusammen. Hebe. Afunga ibiradiyo birimo propaganda za Hitler zidashira. Dutch. Hebe. Hakuno. Hey. Mwaramutse nyakubahwa. Yajana fan. Henry. Time has come. Igihe cyageze rero. The ghosts stay here in port. It is now just you, the crew, and the mission. Abandi bose barasigara hano ku mwaro, abandi bari bugende ni wowe na genge yawe mwenyine. Ese uriteguye cyangwa? If the crew is half as good as the boat, I'm confident. Nimba biteguye n'ubwato meze neza nje nifite icyizere tunari. Tujye gukubita dodoyi. Under the circumstances. Kabone naho ibintu byaba bikomeye. Sawa. Agiye kujya kurasa muri New York. The sea and the ship. Reka ngusigire mu rwayo ha kabiri. Kangusigano. Ko n'ubu bwato ni nyanja. Bifurisha amahirwe n'imigisha nshuti yanje. Hey. Captain Henrik, mahirwe n'imigisha mwana. Agiye kujya gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Torpedo bamuhaye cyangwa se ibisasu bamuhaye baraza kubirasa New York. Ni Umudaji. Muri iyo myaka intambara y'isi yose yari imeze nabi. Nta kindi cyabaye. Umwana amata yinjiza mu nyanja. Ni amato atatu. Attention. Barabana. Fandi. Ponira fandi. Bebe. Dees. Taba. I know you do not know me. Ndabizi ko mushobora kuba muzi cyangwa mutanze. Nanjye simbazi rero nimba mutanze. The men of the sea. Our special brotherhood. Basaya turi kumwe mu nyanja turavana. Out of the ocean. Ndetse n'umubano wavudemewe muri iyi nyanja tu. The U-boat's crew is life. The U-boat crew ni ubuzima. Kenge yafu. Will be measured to the surface of the sea. Ndetse agaciro k'ubwo buzima karabarirwa ku butaka. Hey, none of you will do your duty. Ndabizi ko buri wese muri mwe ari gukora akazi ke. I will not disappoint you. Nanjye sindi watenguhe muhumuri. Wapi? Mwumve mutuje. Not disappoint me. Rero ubwo mumfasha namwe ntimuntenguhe. All hands to stations. Mwese amaboko mu kazi. All hands to stations. Mwese amaboko mu kazi sha. All your hands to the station. Engine 6 knots. Starboard. Moteri ya gatandatu muyatse mukate kuri dogere 108. Yego captain. Lots. Engine 6 knots. Engine 6 knots. Ukate kuri dogere 108. Hakuno. Hey, bana bagiye mu rugamba. Moteri barazakserera ngizo mu mazi. Batwaye amato yitwa U-boats. Ndetse hagurutse ari amato atatu dore misile bajyanye tu. Misile bagiye kurasa muri New York. Ni ibisasu kirimbuzi. Kasani. Hakuno. The boat is sailing at 6 knots. Diesels are running smoothly. Battery is charged. Battery ziracaginze ibiki byose. Scope depth. 100 under the surface. None hamato tuyamanure mo hasi. Yego captain. Periscope depth. Periscope depth. Umanura amato hasi. Hey. Manura amato hasi. Hakuno. Hejuru hasigara andi mato angahe? Hasigaye amato abiri. Sumare bahita bayimanuramo hasi. Submarine bahita bayimanura. Indicated the U-boat pack has left their pens at Trondheim and are making for Twamaze kumenya ko U-boats ya mato ya U-boats arimo asa mu nyanja ifunguye muri open ocean. Down into the northern fishing lanes. Bashobora kuza kuri northern lane fishing lanes. Bashobora kuza mu majyaruguru hamwe tujya turoba bakihisha aho ngaho. using snorkels. It's hard to track. It'll be going slow. Bano bagiga bari buze gake gake. Let's get into position and intercept. No, bashobora kuza gake gake ibyo bintu biraza kuduhereza amahirwe yo gushinga za interception zacu tubahagarika. Fleet is ready with escort carriers and destroyers. Dufite za destroyers dufite ibindi bisasu bigera mu icumi. Commander Emmets. Bituma amagara komara Emmets. But his forces half goes north, half. Ubwira imbaraga
imbaraga ze zose zitatanye zerekeza mu majyaruguru izindi mu majyepfo. Nta mahirwe make nshaka gufata na make. Hey Franklin, nta kintu kirenze nka wolf hunt tugiye kujya guhiga oya nyakuba. Ribi Gasani hakuno arasobanurira abantu ameze nka baba scientifique bajya basobanurira abantu uburyo gusinzira ari byiza bikagera saa 9 saa 10 mu kibireba kandi muzi ko byari kumubwira gusinzira ari byiza. Ebe hakuno mato y'abanyamerika yari hano nabo baba bafite amato mu nyanja tugira ngo niba ari abatajya right full rudder. Doge enye mufungure radari 44 degrees left down kati bumoso. Orders from Emirates. Amategeko avuye kwa Emirates. Yes sir. Yego nyakubahwa. Thank you sir. Murakoze. Ikani. Right rudder. Starboard 10 knots. Changing course. Return note mukate mwana mwerekeza. Teardrop. Operation Teardrop. Go. Turayitanje Operation Teardrop. Let us hunt subs. Mwana tujye kwiga submarine. Teardrop menya rugwiga submarine. Ahubwo twatangiye kwiga. Kwana. Wow. Hey. Helpsman. Yes sir. Yego nyakubahwa. Bagiye kwiga sumare. Twabonye sumare y'abadaje cya submarine. Yari iri kwerekeza muri aya mazi. Ishaka kurasa Leta Zunze za Amerika. Ntukikire gutyo kwa mukino. Nta kintu mufite kumbwira. Ziba kapfe ziba. Kwe byari se winywere oya yigumanire. Ufate byeri mumwe wana. Bari kwirira za sausage n'ibiki byose. Hano n'agashokora ari bimwana. Ebe hakuno bana babaje guhiga imifungo hano rega naga ari urukundo rw'igihugu gusa barimo na ya misi. Kandi si Kigali waba utudafite amafaranga utayahize. Ubundi kwa muri ino Kigali nta mafaranga ufite. Naho butaniye n'isi hayibera mu mwobo. Wapi? Ushatse rwose. Ebe. Kwebe Kigali byaraducanze. Have a chance to finish cleaning out my personal belongings. Sinabonye umwanya wo kuvanamo ibintu byanje niwe wabaye captain mukuru. Ushiruko rwo kwa Hitler sha. Is honor. Amaraso ya Hitler ni cyubahiro cyane. It was my brothers. Akakoma ko kara ko muvanwa. Killed in Normandy by Americans. Yiciwe muri Normandy ishwe n'abanyamerika. Icyuma cyari kiwe. Hear that, Lieutenant? Umve. Understand I'm taking your commanders. Nabyumvishe ko nagutwari umwanya muri ubu bwato. My second in command. Ari kukikomera second command. Sibyo? My orders without question. Amategeko najya guhereza yose uyumve nta kujijika. Uri kunyumva neza? Yego captain. Umusore urutwe ubwato. You have a duty to perform. Ubu bwato ufite akazi ko gukora. And my command what matters is the defeat of the enemy. Kandi ziko nibukorwa ako kazi nigakorwa mu mategeko yanje umwanzi turamushyira hasi. The safety of this boat. Umenye neza kazaza n'umutekano w'ubu bwato n'abantu baburimo bishingiye kuri iki. Uranyumva? Yes sir. Yes sir. Kwiga fande byiza cyane. Reports. Ebe. 894 is falling behind. Imata turi inyuma. Why is he falling behind? Kubera icyo turi inyuma se? Engine trouble. No kubera ikibazo cya moteri. Ubwato buturi inyuma butari kugenda neza. 578, let them know. Yes sir. Keep us Hamagare course. Kandi ubwo bwato ntibutujye kure bugume hafa. To make up for any time we might lose. Kubera akanya kari ko kose dushobora kubonana nabo we might lose. Yes captain. Yego captain. Ntago byaba ari sawa. Sinayobwi. Niga primaire numvaga nzaho mu doctor. Ngeze muri secondaire numva nzaba umwavoka. None nyuma y'imyaka 10 mba ndaho ndimo babwira ngicyo boy gaheza simba. Bintu biranga. Hey. Kiragurike bikanga wowe. Rebe. Wundi sinzi umusore wamwe ni DJ bwiye ngo hari ibanga ryo gukorera amafaranga vuba ukoresheje telefone. Shari he mwana DJ kunju. Cyakora ibanga ryo gukoresha telefone ushaka amafaranga mu buryo bwihuse nuko uyigurisha.
bindi byose mba numva ngo shinga biriya bintu ntago bitwika nta nubwo mbyizera. hakuno rebe bari mu kazi, baba bari mu kazi bakora ibyo bakora, bana baba babayika hano buri hey hano bari mu rukundo rw'igihugu, rukundo rw'amafaranga, icyubahiro. Mwari cyo cyo murashaka kugikoresha iki? I hope not on me. Nizere ko atari ugiye kugikoresha. Wa muginge nawe ntungerageze. Mwana uziko nta cyuma nigeze ntunga nari. My family couldn't afford it. Umuryango wacu ntiwari no kukigura. Nta mafaranga twari dufite. Hey, our new captain. Ako kapiteni wacu mushya meza ati. Settled into my quarters. Yicaye mu nzu yanjye sha mu cyumba cyanjye aho nayoboreraga ubwato. Uya magambo se mwana gatsiko kose genge yose tukuri inyuma. Abagabo nka Kessler. Time has passed. Igihe cyabo cyararangiye, uri yarashaje. We ni wenyura ubwato mushyashya, ubwato bwa rugweba bukuye mu nzira. Get the diesels up and running. Mushyiramo diesel sha, mwongeremo amavuta tugende. Tugambo si twiza. Mategeko ya captain. Hey Hitler arakarama, yariyo ndamutse y'abadage n'abanazi. Hey, kandi ubu ningira amafaranga, hari imbesire z'abakobwa azajya bampamagara buri munsi, nzajya mbakupa mwanjegeramwe. Nta mikino ngere kare. I think so, sir. Gato mu buzamure hejuru yego njya kubaho. Contact with the enemy. Mwana ntituratwubwiye abanzi se ko turi hafi. Bari ubwato w'ikino. Check. Neri hato check. Should I get the captain? Jya kwibwira captain isi umubwira ibikisi kuma wa mukinga. Nzajya mbakupa sha mwaninja mwe. Simwanze kumpamagara nkennye ngo munaya. Nzabimiza. Akuno. Second commander avuze ati ubwato mu buzamure hejuru, kandi kapiteni yari avuze ati ubwato mu burekere munsi. Rebe kindi cyabaye. The U-boats were reporting the same. U-boat raporo batangaga nimwe. Ndimo ndababona wana. Convoy yego baduherekeje turi kumwe. Ndi kubona ubwato 578 uri kudusaba kugenda kubuja imbere. Babwire ngo iki batake cyababireka. Hey, first gear. Ubwo bwa mbere turatwishe mwana duhita. We need the captain. Dukeneye amategeko ya captain mwana. Gives the order to engage. Bahereza itegeko ryo kwataka cyangwa. Yes sir. Yego nyakubaho. Babwire batake. Kandi captain ibintu nabyo. Ngagenda ubimubwire. Genda umubwirize. Yego nyakubaho. Hey! Gasani. Hakuno. Rebe. Mukaritasa atanze amategeko captain atabizi. Captain baramusuzuguye bagiye kwikorera ibyabo. Vuyo captain hakuno. Diesel stopped. We kubera iki muhagaritse diesel kuki muhagaritse moteri? Enemy contact. Convoy. Twabonye umwanzi ahantu hari. Merchant vessels. U-578 has started doing. Etse ubwato 578 bwatangiye kwa. Ninde watazo amategeko? Torpedo mu mazi we. Torpedoes in the water. Torpedo mu mazi baraturashije kubo. Hey, Gasani. Yazamuka hejuru abanza arebe neza yitonze nimba ari iki. Torpedo. Byabisasu byo mu mazi. Gasani. Hey, hakuni nari ko sinzi n'icyo byose. Karabaye bararashwe nimba barashe. Icyonzi cyo bararashwe tu. Bararashwe torpedo ngiyo. Sinzi ariko. Gato bwa mbere bwari bwatatse barabusekuye. Baraturashanya kuba ubwato bwacu baraturburashe. Sorry, aba bararashe. Gasani. Another hit. Turongeye turarashe mwana. A1. Finish the torpedoes. Za torpedo muzigire. Battle stations. Mwese mujye muri battle station. Musubire mu kazi mbereke sha. We musubire mu kazi mwese. Bana basubira mu kazi. To the battle stations. Mbere kuko akazi tugiye kugakora kiba cyita kazi. Hey, barasa torpedo. Batwaye sumare. Batwaye submarine. Ubu bwato submarine mu rugamba rwo mu mazi rurindwa bubi. To barakugende bakurasira ubwato bw'umunyamerika. Sir, a convoy was just hit. Convoy yacu barayirashe. Isa nk'ari U-boats ziturashe. Muri grid section 4-7-3. That's our pack. Ako na agatsiko kacu barashe. That's our pack. Launch all the birds from Greeley. Inyoni zose dufite muhite muzizamura mu kirere.
kapiteni ndashaka imbaraga zose mufite muzima n'aha hantu nikubwira brigade ya 10 amaso hariya muyafungure yego nyakubaho tunaendelea kufanya kazi sasa unaona hano ni ibintu by'imibare biba bijya mbere gusa do hakuno bana bahagurutse indege sinzi n'iki byose kitarakanye rebe hey The snorkel is giving us trouble. ibi bintu mukoze biradushyira mu surface. Damaged? hari ikintu cyangiritse Unless we get to the surface. nta kintu cyangiritse keretse paka tugeze hejuru n'rwato hamagara muri engine room rero hakuno gasani hamagara muri engine room yego Motor charging. electric motor charging wa paka kanya nona moteri se amafuta se byo gasani sawa kapiteni b'abanyamerika What's going on? kikiri kuja mbere These are not fully charging. We need to go to the butterflies ntago zirabasha kwiyuzuza neza check the snorkel. dukeneye kuzamuka hejuru tukareba ukuntu ibintu bimeze nta kibazo muzamure sumari hejuru kuri radio bwira ndi mato yose yuko tugiye kuzamura submarine hejuru muri maintenance check tujye kureba ko nta kintu cyangiritse hey hakuno Take us to the surface. Yes, sir. tuzamure hejuru yego nyakubahwa bazamura ubwato bwabo hejuru niya submarine y'abadage imigendera munsi y'amazi kumbi kapiteni mukuru arasinziriye ariko icupa ntirijya rijya kure ye hey reba hano iyi sinzi submarine nta kindi bakoze submarine barayinuye bayizamura hejuru ku mazi submarine kapiteni ariye heri umenye yasindiriye nanone zamuhaye komeze mucunga sinshaka ko hari umuntu uzamuka hejuru wapi sumari barayinura kwinura kuvana ikintu mu mazi bayizamura hejuru rebe dufite ikibazo waje ukakirebera se ini second commander captain kikiri kuca mbere Get the machine guns from the weapons rack. bisa nk'aho ari ikibazo cya machine gun mwana Weapons! abantu mufite imbunda bimeze bite machine gun abakureba abanyamerika aho bari nimba ari abanyamerika babwabaho bari hano abona akantu k'akato kanzinya bariya ni abarokotse mwana It's not clear. oya ntago byumvikana ntago ndi kubireba neza Gun survivors. barokotse ntago turi bubatwara Ready the deck guns. mwiteguye gucrodinga imbunda mwana Want the captain notice? ntago turi bubwire captain se He was think he gives the order. Right. araza kubatekereza ku bindi wana hey ebe hakuno bwato baracyabutwaye badage Deck gun. iyo ni deck gun yego tugiye kurasa tubonye lifeboat No survivors. I did not give that order. ayo mategeko ko ntayatanze yo kujya kurasa abantu nka hariya Survivors could give away our location. none se nibavuga hano turi nyakubahwa Idiot. kigoryi We gusa could be spotted. uzi ko bashobora kutubona Sir, who could see us out here? inde se utubona indege wa mukinga Get some men below now. Go. tugenda ubwire bariya bahungu bagaruke mu bwato mindani mu manura ubwato hasi wa makaritasi second commander bisa nk'aho ari gupiganamo na kapiteni w'ubwato hakuno indege za gisirikare za Amerika zarangije kubabona tayari impigi za Amerika zababonye sinzi impigi za Amerika zababonye abana bahita bakata indege bagikata indege gutyo mwese amaboko kuri battle station zimusubire mu kazi mwiteguye kurasa Submarines for evasive action. gasani hakuno hey Engine room. engine room mu cyumba cy'amamoteri 95% of both engines. moteri zose mugeze kuri 95% nonaha hey gasani impigi z'abanyamerika zababonye murebe hariya mwana kiravuba sinzi n'iki indege za Amerika zababonye utudege tw'imyaka utu tudege twari turi bazamura amashirikani bana bacurika indege sinzi ariko
go chawe bebe uvyubahise guki operation Seawolf mwana baratuziye mwana yarikanga What's going on? iki kiri kuja mbere twatatswe kandi twatatswe mu kirere fire ubarase nabo bariya fire chawe We don't have much time. abakinga mwe bagaruke nanjye dusigaranye judge fire bana sinzi ariko abasirikare batangiye kubahereza spear Gasani spear we sinzi ebe kise gutya babarire mwana niba bizanye ibintu by'ibyinato We need to dive now. dukeneye kumanuka hasi, we need to dive now. Mwese mufunge hejuru ariyo tumanukemo hasi, tumanuke hasi. They are coming in for another attack. Mwana batwatatse mwana, abandi bapfuye. Kirebye, You put the lives of this crew and this boat in danger. uzi ko hashize ubuzima bw'aka gatsiko turi kumwe, iyi crew aba bantu turi kumwe n'ubu bwato mukagaragara. Confine Lieutenant Divine Hunters in mess quarters under guard. Sir, you must decide whose orders you follow. Ugomba gufata umwanzuro w'amategeko nawe uri buzukurikize. Nimba ari mu kiga cyangwa ari ayanjye. Kuryo. Umanura ubwato nona, dive. Umanura ubwato nona. Hey. Indege z'abanyamerika impigi zababonye. Impigi ziri kuzenguruka ikirere nta kintu wazibwira. Abanyamerika ubundi ntibasanzwe mu bintu byose. Abanyamerika babarenze. Ikimenyimenyi umuntu iyo yakoze ubukwe muri Amerika usanga bose bamubwira ngo umusa. God bless you on your new channel. No mu Rwanda ukuntu bahita kubwira ngo none uyu munsi urakira kirakwica. Section 947. Kuri ariko akuno mata batwaye baratwaye. Sir, Navy planes have engaged the sub. Gasani. Gato bahise bamanura submarine hasi bakwepera dari n'indege z'abanyamerika. Navy planes have engaged the sub. Indege zacu za Navy zimaze kurasa ubwato bwabo. Hehe muri grid section 9474. Irikanga. Hebe. Get the fleet to make for grid section 1454. Hitubabwira berekeza imbaraga zose dufite muri section 1455. This could be our break. Go ahead. Listen. Kandi babigira vuba cyane twirukanse tudatinze. Ni hano turabacira intege. Tekereje hakuno ubwato bw'abanyamerika to. Ubwo nabwo baburi mu nyanja. Aya mazi nagabare bafite bwato bunini. Yacht carriers. Ni ku bwato babwita. Aba nabo bamanura submarine yabo hasi n'abadaje. Left full rudder. Left full rudder. Hakuno. Q578 has made still not contact Hari ikintu tubonye kuri radari zacu nyakubahwa. with ships on the surface. Ndetse tubonye ari nk'amato ari hejuru. Iyi! Hey! Yupi telescope mureberemo. Hapana telescope ni periscope. Amata babizi barabizi. Yabizi ubwo mwamuke kuvuga ngo none. Ibintu bavuga babizi dore icyato cyabaciye hejuru. Icyato kinini. Icyato cyabaciye hejuru cy'abanyamerika. Depth, sir. Ebe uyararebye. Reba no hejuru do. Ureba ikintu ari kubona. Kureba buno ubwato bw'abanyamerika mwibuka bari bo hasi bari muri submarine ikanga turapfuye. Abasa turapfuye to. Gasani. Take it down to 50 meters. Ubwato mubona uri kuri metero 50. Subujya kuzimu mumanuke hasi mu mazi. Ziriya ni za American destroyers na za carriers. Destroyers. American destroyers. Carriers. Metero 50 nyakubahwa. Umanura ubwato hasi buriya burarimbura. Yacu carriers butwara andi mato cyabo gatwara indege za gisirikare. Ori. Up 5, down 10. Yes, sir. Up 5, up to 10. Nata muzamureho metero nk'icumi. Ufite second commander. This is the captain. Munyumve neza uni captain wanyu.
We made surface contact with enemy ships. We'll be France's ships, head on. Ompe. This is the captain. You ni captain wanyu muvugana. We made surface contact with enemy ships. Abanzi ubwato bw'abanzi tumaze kububona hejuru kandi bushobora kuba bwatubonye. We'll be France's ships, head on. Go underneath them. Tubari munsi. Close enough. For the sonar not to pick up. Mubagende mubajya munsi cyane mubegere ku buryo sona zabo zitatubona radari zabo zitaza kutubona. With any luck. Kubw'amahirwe amwe cyangwa ndi. Dushobora kubacaho batatubonye. Ariko biragoranye cyane pe. Kibazo biragoranye nabo bafite ubwoba barabizi ko radari z'umunyamerika zibabonye kuri sona bakagaragara barahita baraswa. Keep it on suppress and caution. Yes sir. Komeze mugende mu buryo butomoye kuko In the clear. 7 minutes. Dushobora kuba habura gato ngo tubagere munsi y'iminota nk'irindwi. Sawa. Hey. Bafite ubwoba. Abanyamerika arahita barasa. Dore za Worriors z'abanyamerika na za Destroyers do. K'abanyamerika do. Hey. Something on sonar. Hari ikintu turi kubona kuri radari zacu nyakubahwa. Jersey be at 20 degrees port. Muhite mukata kuri dogere 20 yego nyakubahwa. And then proceed to drop them charges. Hanyuma nitubabwira kurasa munsi muhite murasa. 15 degrees. Port 15 degrees. Half speed mugabanyamo kabiri. Standard rudder. Hanyuma murebere kuri radari yego nyakubahwa. Barangije kubabona. Gasani. Hey. Ukuntu bareba do. Dore ukuntu bareba do. Kumba batwaye submarine bari munsi aho ngaho. Bari aho hasi. Maho munsi. Do. Hey. Iminota nk'irindwi. Bavuze iminota ine nyakubahwa. There you go, sir. Thank you. Urakoze. Hakunino. Kapiteni w'ubu bwato bwa Amerika. Contact bearing 295 port side. Noneho dutangiye kubabona 25 n'ibice byose. Yes, sir. Mukate mwerekeze Jesu. Hi, sir. Gasani. Hakuno. Abandi batwaye submarine bari munsi. Abadaji. Abanyamerika bari hejuru. Do. Kuri radari hari ibyo bajugunye. Nimba ari ibisasu nimba ari ibici. 2 minutes. Minota 2. Hey. Minota 2. Hey. Abangaba ibyo Nyamerika barashe byatangiye kumenagurika ariko bimeneka bitarabageraho. Bishwanyuka bitarabageraho. Sinari ibisasu. Gira. Birabacanga. Launch hedgehogs. Urasa ibindi bisasu byo mu bwoko bwa hedgehog mbereke mwana. Hey. Dore bisasu bya hedgehog niko babyise. Ubundi hedgehog ni ubwoko bw'imbwa to. Hey. Shawe. Barashe ibisasu bita za hedgehog. Jibs ibisasu. Byamanutse byerekeza neza kuri submarine y'Abadaji. Sumare y'Abadaje. Cyonzi kirafitwe tu. Gasani. Hey. Byatangiye kubashwanyukira ariko submarine ntago ari akantu gasanzwe. Kapiteni nawe arategereje. Yavuze ati minota 7 nituba tubageze munsi neza ndabereka. Hey. Ewe nyakubahwa. Turi kubona amavuta muri aya mazi situza. Turabaye rero niba amavuta atangiye kuzamuka hejuru ubwo dushobora kuba tubahaye. Gasani. Batangiye guserebura turabahamije. Batangiye guserebura. Bazi ko bahereje umwanzi umudaje bamuhaye. Uyu naracyari mu mibare aratuje. 10th is recording contact and taking the enemy sub. Niyo barakeka bashobora kuba barashe submarine imwe cyaka kandi mwabagenga mwe ni paka nagakungu nagari imwe igomba kubirenze babwire bakomeze bahige bashobora kuba barashimwe batazirashe zose izo submarine nta kuntu umudaje yakwereza submarine imwe ntago bibaho. Gasani
abanyamerika batangiye guserebura bazi ngo barayihaye bwahe ko ibintu ari bwo ahubwo bigiye kugira. Tumeze neza ubu dufite umutekano. Haya dushaka telefoni nziza. Ubwato U580 ntago turi bubashe kongera gukominikana nabo nyakubahwa. Byaka kanya pe just static. Hakuno. We continue. We have our orders. Turakomeza dufite amategeko. 6 knots. Reserves at nightfall. Turaza kuzamuka hejuru mu masaha y'ijoro. We surface to the nightfall. Gicuku ngo turi buze kuzamuka hejuru. Ebe hakuno ariko second commander nagaba byumva neza avuga ati umukinga n'ubwato bwanjye bamuhaye. Captain needs small arms. 2 machine pistols. I'm going to need to confront you. Hakuno rebe. Gashon. The captain needs small arms. Kapiteni akeneye udutwaro dutoya. 2 machine pistols. Pistole ebyiri tu. Going to need to confront you. Ndashaka kabanza kubimbwira wakigwa ryiwe. Hakunino. Second commander yaje kuri Arsenal mu bubiko bw'intwaro. Rebe. Afata imbunda. Hey. Ushinzwe kuharinda. Sir. Nyakubahwa. The 10th has lost sonar contact. Ubwato bwa 10 bwabuze sonar contact ikintu babonaga kuri radari. But so far no new developments. Bakomeje kuzenguruka aho hantu ariko nta kintu babona. Niba ari n'andi mato yari ahari ashobora kuba yahise agenda akata agasubira inyuma. Keep them sweeping back towards the coast. Babwire bakomeze bahiga ariko bahige berekeza ku nkombe za. Contact the Coast Guard and double their patrol. Hamagare Coast Guard bamwe barinda ku mwaro ku nkengero babwire bakomeze bacu. Yego nyakuba. Hakuno. Chakomeze kwibaza. Sergeant. Let them know we're yet to join the other U-boats. Yes, sir. Attack. Umbwire nituba twiteguye kuzamuka tukagendana na za U-boats. Stay close. Is imminent. Nitwenda kwagera muhite mwataka ku nkombe za Amerika. Yego nyakubahwa. We have a problem. Dufite ikibazo. What? Ikihe? It's Lieutenant Reinhardt. Ni Lieutenant Reinhardt. Chichicho. Ya mujinga. Ya mukaritasi. Wa mkapiteni watwaraga ubwato mbere. Hakuno. To. Stay back. Mukome inyuma. Hakuno. Gasani. Bafite ikihe kibazo? Nimba afite ikihe kibazo? Nguyu umenya yarakajwe nuko bamwambuye ubwato bwe. Depression yamufasha bajya ubu bwato hari ubwo yari yaraguze umuginga. Za kuno. Stay back. Subira inyuma se. Lieutenant. Has a pistol. Hereza iyo pistol wamugira. Forget about this incident. Ibi byabaye turete tubyibagirwa. Hereza. I got those men killed. Nijye wicishije bari abantu mwana. They are dead because of me. Bari abapfuye n'ukubera njyewe. Bamwe bazamutse hejuru. Ubwato bwanje nabutengushye. Cool. Natengushye kipe yanje. Nawe nagutengushye. Sibza fund. No failure. That's my poor leadership. Nukubera ko ntabashe kubera. Hereza iyo pistol rero. Stay back. Ndavuze ngo subira inyuma. Ehe. Hakuno. There was a great war. Turi mu ntambara. Ubundi mu ntambara zikomeye. Service U-boat became available. Nibwo ubwato andi mashami y'ubwato ya U-boats ubundi bwabaga ari ubwato bumwe yaje kuvuka. Many of my peers volunteered. Benshi bifuje kujya kuyakoramo nk'abakorerabushake ariko bake nibo batoranyijwe. Kandi na rumwe muri abo bake batoranyijwe. Umve. My first day at sea. Munsi wanje wa mbere ndi mu nyanja zibyabaye. Man was washed overboard. Abantu bose bararashwe mu bwato. I asked the captain to start a rescue operation here. Ndangije nsaba captain ndamubwiye ngo se waretse nkakora rescue mission nkajya kubatabara. On the U-boat, every man's
decided his own fate. Ubundi muri U-boat cyangwa mu mato aya mato dutwara buri muntu niwe wifatira umwanzuro ikigomba kumubaho. Destiny takes control. Kandi icyo kigomba kukubaho nyine kirakuyobora. Ntabwo twagikweba. Must look forward. Tuba tugomba kureba imbere, we must look forward. My duty is to use every man as his ship to complete our mission. That is. Akazi kanje rero ugukoresha buri mugabo uri muri ubu bwato wese kugira tugere kuri misiyo yacu. Nawe urimo Reinhardt. Nawe urimo. Akuno. Byo wigira ni ibiki? Do not let the mistakes of your past determine your future. Ntimugatuma amakosa yanyu yashize avuga hazaza hanyu. Ja, ntagasobanura hazaza hanyu ibyo bintu mujye mu birenga. Hey! Munsi rero nuko mutazi ibyishimo mfite ngo ni ibyiki. Your watch starts in 5 minutes. Go. Uratangira gucunga iminota 5 ugenda hamukinga bijya mu kazi. Iminota 5 niwo urasubira urahita ujya mu kazi. Yego captain. Munsi nujuje imyaka 6 nserebura ko naciye umuntu inyuma namba. 6 irashize. Hakuno. Captain. Second commander w'ibyari byamucanze byanamurenza urugamba. Umunyamerika bari bubi. Abari bubi. Batwaye igisasu bagiye kurasa muri leta ariko akaza gasuka kantu ko kunywa. Cyo cy'inzoga mu Rwanda nta nzoga ziba. Nako ziraba ariko ntazi cyane ko najya nywa n'amayoga mu Rwanda buriya ngiye reka. Inywera inzoga bita doperi munici. Bayizi murayizi iyo nibiyoga byaramunaniye. Bundi uvuga batarabona. Amenye inzoga mu karitasi nyakumeni haho. Hasoni. Kandi wumva ndumwe. Umwana mubi. Sawa nyine. Mwazakubwira ko ndi umwana mwiza, bandi bakubwire ko ndi umwana mubi. Byose uzabyemere kuko buri wese ngira uko mbana nawe bitewe nuko nawe mbanira. Yajana ararira. Arira nk'ayingona. Hakuno. Asaha y'ijoro. Kora akazi baracyakomeje kugakora. Bari mu bwato. Submarine ni sumari. We have contact. Hari ikintu turi kubona fandi. We're close to the coast. Ndetse tugiye kugera hafi n'umwaro. Notify the engine room. Cut power to the diesels. Mubwire abo muri icyumba kirimo amamoteri bahite baksira biruka. I'm going up top. Second commander ari muri wacu ni uri gucuga ni uri kuri pature reka nje kumureba sha. Kanje kumureba. Hakuno. Hakuno. Sa gucunga do. Masaha y'igicuku. Masaha y'ijoro. Hey. Hano harakonje sibyo? Yego nyakubaho. Second commander bisa nkaho yiyakiriye. Ebe. On our starboard, she won't notice us. Ibikomeza gutya ntago buriya bwato buri butubone gute? At night, the outline of our boat will line up with her stern. Masaha y'ijoro ubwato bwacu bushobora kugenda bukajya mu bwabo tukabaca mu cyo blind spot yego bakagira ngo turi kumwe. To keep her on our starboard. Yes sir. Yego nyakubaho. Hakuno. Ebe. Wonderful one. Byiza cyane sure. Sir? Icyafani. That was part of the wonderful youth when I was a boy. Nakoze akazi kanjye neza nkiri umwana muto nkawe. I've heard this sir. Narabyumvishe nyakubaho. Carry on, Lieutenant. Gakomeza akazi lieutenant. Hakuno. Word from the 10th Fleet in the south. They have just sunk. Hari ijambo batwohereje hari amakuru batwohereje aturutse kuri bato ya 10. What about the north? Babonye U-boat hanyuma mu majyaruguru. Nta kintu barahabona. Oh my god. Ibintu ntago bikora. Ari ubwato bushobora kubasha bukabaca muri umye. We will find them. Turaza kubona nitubona nyakubaho. Ntaribi.
bari muri worum ari gupanga ibintu byose n'ibiki byose. Zina nyakuri uyu mugabo bamwita Frank Lilo. Uyu mugabo no umuhitinzi shaho nagasanzwe yarazikinnye koko. Engines are performing 100%. Moteri ziri gukora neza 100%. Mu munsi umwe byibura turatugeze kuri New York hapa ku cyamba cya New York. U-boats? No, sir. Wigeze mwumva amakuru ya U-boats wapi nyakuba? Ubundi biradusaba igihe kingana iki kugira tube twiteguye kurasa? Should take 5-6 hours. Byadusanga amasaha 5 cyangwa 6. Load the missile on deck. Kuba dushyize iriya misile muri deck imeze neza. We don't have time to make mistakes. Nta gihe dufite cyo gukora amakosa. Can't make mistakes. Oya nta makosa turi bukore nyakuba. Ubwato muri Horizon yacu nyakuba. Bw'abacuruzi burasa nk'ari ubwato bwa gisirikare butwinjiranye. Burasa nk'ari ubwato. Sinshaka ko batubona kuri radari. Mwana bari kuza biruka umenya batubonye. Menya batubonye. Battle station mwese mujye muri position y'urugamba. Witegure kujya mu rugamba. Ships on our starboard and port. Bisaga hari ubwato buri kuza butwegeranya kubaho. Ere American warships. Mu bwato bw'intambara bwa Amerika. Batubonye se wapi ntago baratubona. Could at any minute. Ariko akanya kariko kose bashobora kutubona. Loads of torpedoes. Mushiremo za torpedo. Target the merchant ship. We are going to attack? Yes, Lieutenant. Now go. None se tugiye kubataka cyane rwose. Buriya ntago ari ubwato bw'abacuruzi reka. Ubwo urugamba badutanze baturasa. Mushiremo za torpedo. Bereke baza kurodinga torpedo. Torpedo ni ibisa byadanje show. Hey! Torpedo mu mazi. Nakubwiye ngo submarine zirindwa mu. Dore igisasu kuno kingana. Dore igisasu kuno kiba kingana. Bagisekura ubwato bukamanyuka. Bukameneka. Ube hakuno. Amata ari hano. Bisa nk'ari ubwato bumwe bukuru y'ubundi. Ebe. Torpedoes obeyed your command, sir. Torpedo ziteguye guhabwa command. Mukata muri dogere 90. Port 19 degrees. 90 degrees, sir. Dogere 90 bahita bakata ubwato bazerekezamo. Bahindura ubwato muri dogere 90. Number 1. Torpedo nimero ya mbere mugire kure over. Fire! Torpedo nimero ya mbere barayirekuye. Torpedo number 2. Na torpedo nimero ya kabiri mugire kuri. Ya kabiri fire! Shewe! Torpedo nimero ya kabiri barayirekuye ni submarine 4. Ready to screen. Ushiremo 3 na 4 nazo muzishiremo. Load tube number 3 and number 4. Hey! Hakuno metero 1000. 800 meters. Metero 800 meters. Metero 800. 400 meters. Metero 400 meters. Sasu biri kugenda. Metero 300 nyakubaho. Hey! Sinzi bose bareba. Bana bareba. Torpedo zagiye, torpedo ya mbere ngiyi ya kabiri. Hey! Metero 200. Bana barabizi neza ko kanya kari ko kose muri bwato barashobora kuzibasubiza nabo. Nabwo ntago waba utwaye amashaza. 100 meters. Metero 100 nyakuba 100 meters. Hey! Torpedo zikagonga. Shewe, torpedo zapfuye yo sinzi n'iki byose. Haya. Impact now. Nonaha. Torpedo sekura ubwato hakuno. Hit 1 turabamije over. Turabamije mwana. Hit on 2. Hit on 2. Shewe. Torpedo ya kabiri turabamije nayo. Ebe. What is the Americans doing? Abanyamerika bari gukora There's a merchant vessel. On our starboard. aho tubabona neza. Ubwato bw'Abanyamerika ari cyato cyahise gikata. We can't let them spot us. Ntago twatuma batubona. Uzi n'ikindi vuba tugende. Vayo tugende ntibatubona. Batatubona. Destroyer is still approaching. American destroyer still approaching. Ubwato bw'Abanyamerika bumwe burimbura buracyari kutwegera. We'll hit her. The periscope depth.
tugiye kuburasa ariko tuburasire hasi. Kino telescope depth cyangwa se kiriya telescope barebera muri ku bwato bwabo babumanuye hasi, bamanuye submarine yabo bayimanura mu mazi. 2 knots. Full rudder. Yes, sir. Yego nyakuba 2 knots. Right, 2 knots. Full rudder. Hakuno gasani. Number 3. Torpedo nimero ya gatatu muyirekure muyirase. Torpedo nimero ya gatatu nayo barayirekuye. Torpedo number 4. Na torpedo nimero ya 4 muyirekure. Hey, nayo barayirekuye ariko Abanyamerika umenya bababonye nyagasani. Hey, torpedo barayirekuye ko yakabaye yabarashe, ariko turacyafite indimwe. Yaraje bacaho. Turaraburije mwana. Torpedo vayo ya nyuma ariko sinzi n'iki byose. Torpedo ya mbere yabaciye ya nyuma. American Destroyer barayisekuye. Hit on 4. Turabaye abaginga sha. Take it down to 150 meters. Ubwato muhite mumanura kuri metero 150 z'ubujyakuzi, mumanura ubwato hasi. Ubwato bwacu muhite mumanura hasi do. Aba babanyuze munsi basekuye Destroyer y'Abanyamerika gasani. Any news from the 10th? Hari amakuru kuri 10th. When they arrived. What else? Ubwato bw'abacuruzi bwari bugiye kuhagera, ikindi cyabaye The coal was hit and sunk. ubwato bwacu bwa Destroyer bwitwa Call bwarashwe buranarohama. Rescue operations. Ubu twohereje rescue operations nibyo biri gukorwa cyangwa se abagiye kubatabara. Tabara bari mu bwato. Tomorrow morning, New York, me. Wake up to German rockets. Uzi n'ikindi ejo New York namaze kubibona, ejo mu gitondo tuzabona rokete y'Abadage iri kudusatira. Bazaturasa. The entire southern force to the New York harbor. Ndagira ngo imbaraga zose mufite muzerekeze kuri New York haba mu gice cy'amajyepfo. Can't take any chances. Ayo mahirwe ntabwo twayafata ngo tureke baturasa. I want the U-boat found. No more mistakes. Ndashaka U-boat muyibone, nta yandi makosa nshaka. Yes, sir. Yego nyakubaho. Hey, kumbi submarine do. Aba bari guserebure wana baginga twaba. Hey, baje guserebura hakuno. Be sure this goes to command. Akangaka nizo komande cyashe. Yego nyakubahwa. Ebe The attack did not take the Germans by surprise since they had observed the preparations for it for a long time. igarukira hakuno Ubudage. Makuru ari kuri radio nta yandi buryo barashemo batatse. East of Zurich established bridgeheads over the northern. Bari kunywa byera Abadage shawuri bakunda ikintu cyitwa rikeri. Abadage kuri rikeri ntibasanzwe. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet. Raporo kuri headquarter Adolf Hitler. Barimo batanga za propaganda zabo zitabaye agaciro nashano gusobanura. Bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus. Hakuno kizimye kiradiyo kinga. Ebe ariko sinzi ubu gahunda ziba zimeze. Bafande bavayo do. A message from Kessler. Ni message iturutse kwa Kessler wa mukapiteni. Sinzi byasomye. He's almost upon New York. Ngo arabura gatoke New York mwa. Ese arabizi? Ntago abizi ariko ashobora kubimenya vuba cyane. How did you choose a man like Kessler for this mission? Ese ni gute warekuye uyu mugabo nk'uyu ngaba ari ujya kuri iyi misiyo? Kessler has lost everything. Rega Kessler yabuze ibintu byose. Heinrich. What better for command? Send a man that does not have anything to lose. Hari undi muntu se wabasha kuyobora usibye unani wabasha kuyoborwa neza usibye umuntu udafite icyo ahomba n'ubundi? Hitler. Hitler arakarama. Gaucho genda. Hey,
nimba ari misiyo y'uyu musore agiyeho twe twari tuzi ko agiye kurasa New York ariko umenya atari byo ebe kumbe hakuno Sir. Yakuba turahageze New York turahageze Lutz, you've done a fine job on this mission. wakoze akazi keza Lutz kuri iyi misiyo Fine job indeed. akazi keza cyane pe wakoze Nyakuba Sir. Fandi tamubaniye kandi ugushaka undi sobuja ko gahunda ziba zifashe Squari jenja mburi ikintu cyo kuvuga muri filime nkumva navuga amabanga mwambikije Nuko New York City. New York City sha Permission to proceed up top. Mission granted. uburenganzira bwo kuzamuka hejuru ndabuguhaye sha permission to proceed up permission granted kumva amabanga yayo nayo kuri statut de liberté do bana bari kuhabona neza cyane This warrants the occasion. I've never seen such a thing. sinigeze mbona ibintu nk'ibi we To describe. kubivuga biragoye pe You ever seen before? wewe wigeze ubibona babashije kugera muri Amerika bataraje narabibonye ku itangiriro ry'intambara igitangira Did we ever have a chance to win? twigeze tubona amahirwe yo gutsinda se wapi ntitwaza reka twe tugenda ku mategeko wa mwana we Hey, Reinhardt. Hang on to this. fasha aka kantu Reinhardt we yego nyakuba rwarwanda shiraho We have just heard the news here over our monitoring service that Adolf Hitler is dead. The announcement Adolf Hitler yapfuye mwana tumanuke hasi aba bahise bumva amakuru kuri radio ko Adolf Hitler yapfuye yagasani rikanga American radios. For your eyes only. radio z'abanyamerika buretse turebe hakuno hari urwandiko rwahageze fax bohereje Admiral Donius General orders to stand down. amategeko nuko bamuretse kugira ikintu mukora na kimwe Wait further instructions. mwese mwe mutegereze amabwiriza turi bubahereze kandi kuri radio bumvishije amakuru avuga ko Hitler yapfuye wibuke muri imyaka Hitler niwe wabayoboye ese agatsiko karabizi wapi ntago karabizi iko kuri se ko Hitler yapfuye wasanga ari ukuri Propaganda. American propaganda is not. cyangwa wasanga ari za propaganda z'abanyamerika propaganda z'abanyamerika ntizimeze nk'izacu turakora iki rero nimba Hitler yapfuye tugiye gukora iki tunaendelea kufanya nini basi Assemble the rocket. bwira abasirikare bakusanya ibitwaro byose dufite ariko Admiral yavuze ngo Wait further instructions. yavuze ngo dutegereze amategeko nyine Only get one chance. I want to be ready. nitubona ayo mahirwe nyine tube twiteguye nibubaka ibyo dukora byose If I see it is done. ndaje mbirebe bikorwa We will be ready. iya niyo mahirwe yacu mwana mureke tubikore gasani This is the captain. Hear this? uyu ni captain muri kunyumva We're at the gates of our enemy. tuhagaze ku marembo y'umwanzi wacu Leta Zunze Ubumwe za Amerika twiteguye kubataka akanya kari ko kose prepare to attack twitegure kubataka akanya kari ko kose murakoze hakuno niyo makuru meza yo kunywera sho iki Hitler is dead. Hitler yapfuye Just announced. niko bamaze kubivuga ngo iki yarikanga ngo intambara irarangiye rero Nyakuba iki Kessler. yabaye His file indicates he lost his family in the Dresden firebombings. ibyandiko bye biravuga ngo yaburiye umuryango we muri firebombing yahewe ntago byumvishije neza fresh mwihangane His file indicates he lost his ibyandiko bye biravuga ngo yaburiye muri firebombing cyangwa ibisasu byigeze kuraswa muri Dresden family in the Dresden firebombings. niho yaburiye umuryango bose Yes. yego Got nothing to lose. uwo mugabo nta kintu afite cyo guhomba Care about Hitler. Put the 10th on high alert. uzi n'ikindi ntago n'ubundi kuba Hitler yapfuye cyangwa atapfuye uwo mugabo ntacyo bimubwiye uzi n'ikintu uhita mushyiraho impuruza yo ku rwego rwa 10 ibintu bimeze n'abo uwo mugabo n'ubundi araturasa uko byagenda kose Hitler yaba yapfuye yaba atapfuye uwo mugabo araturasa kuko nta kintu afite cyo guhomba arwaye abanyamerika ko bamurasiye umuryango araturasa hakuno mugabo hakuno
Kikabuto vanyemo impeta ebe ndagukumbuye mwana shushu pe. Afite famiye umugabo yari afite umugore afite n'utwana tubiri gusa ngo baburiye umuryango yaburiye umuryango ahantu higeze kuba guturitswa kandi ibyo bisasu byarashwe n'abanyamerika. Igisasu kirateguye nyakuba kirateguye she's ready. Firm work you've done, Lieutenant. Reka turebe akazi keza wakoze Lieutenant we. Banze turebe akazi keza wakoze. Iki kigabo kirwaye Amerika kirayirwaye yaragiye mu ki ko nanone kujya kurasa abasivile nk'abariya ntabwo ibyo bintu yari sawa ntabwo yari fresh. Tension bano Men, each one of you should be abagabo mwe buri umwe muri mwe akaba yateshema n'ibyo tugeze mukita abadage pe. They are all true, Kriegsmarine. Twese turi indwanyi z'abadage Kriegsmarine ni abasirikare b'abadage biko babitaga ari kuba mu mazi Kriegsmarine. We have contact. Ring 573. Twamaje kugera ku twamaze kubona contact kuri 85773. Merchant. Ubwato bw'abacuruzi wapi n'ubwato bw'abanyamerika turi kububona. I found us. Bana tubonye kandi. Can we fire the rocket from here? We need to get ahantu turi se iyo rokete twayirasa cyangwa akenetse tukwegereye ku mwaro neza neza nibwo twayirasa fresh. Turacyari kure yaho. Kaba bitekerezaho. your orders. Utegereje amategeko yawe nyakubahwa. Utegereje amategeko yanjye. Bombi destroyers z'abanyamerika. American destroyers. They approaching ziri kwegera. Wirasha hakunino abari mu mibare kapiteni w'ubwato bw'abanyamerika. Sir, contact. Hari ikintu tubonye. Ibwa bwato yego. General quarters. General quarters. Indimi za gisirikare mwe muri abasivile nago mwabyumva. Byagorana cyane ko mubyumva. Mwabyumva mutese. Abagabo mwe. Hitler yapfuye. We have two options. Dufite amahitamo abiri yonyine akakanya. Surrender. Tumanika amaboko. Or fight cyangwa turwane. Sinzi. Hey! Barakora iki? We are with you, sir. Turi kumwe nawe nyakubahwa. Uzukora nibyo turi bukore twebwe. Fight. Afande. Tugiye kurwana. Tugiye kurwana. Ngabo yanga abanyamerika arashaka kubarasa. Ashaka kubarasa. Niba nta kintu afite cyo guhomba. Helmsman takes about 93 degrees. Ubwato mu bukata kuri dogere 96. Ugire vuba Amerika. Bato station mwese mujye muri station shaza urugamba. Bato station ubwo ni vuze station z'urugamba mbega imbogo ndashe. Mwese mujye muri position z'urugamba sha mujye mu kazi. Hakuno. Belle, London, New York na amasaha. They found her. Latest reports have them closing in on her position. Just a matter of time. Ni igihe cy'akanya gato ubwato burabugeze mu gihe cyabo. Check the position. Just a matter of time. Contact. Twamaze kubona nyakubahwa. Latest reports have ubwato bwacu bwababonye ndetse raporo ya nyuma tubonye nuko ubwato bwacu bumaze kujya muri position. Just a matter of time. Ni igihe cy'akanya gato tukabarasa. Checkmate. Checkmate turabatsinze abakaritasi. Checkmate turabafite. Sir, nyakubahwa was getting stronger. Ya sinyare turi kubona itangiye gukomera. Coming straight at us. Kandi ubwo bwato buri kuza budusatira. It is coming straight at us. Gasani. Hana bagomba gutabara igihugu baba bagomba kugitabara neza cyane. On this course we're going straight into warships. Turimo tureregereza kuri za warships z'abanyamerika. Prepare to dive. Prepare to dive muhite mumanura ubwato hasi. Muhite mubumanura hasi. This course through the shallows. Tubanyure munsi abajinga. On this course we will split them. Hano noneho turaza kubacamo ibice nyakubahwa. Cannot fire the depth charges so close to them. None se nyakubahwa. Ntago baturasa munsi kuko nabo baba bari kwirasa ufite ikihe kibazo. Free speed. Ahubwo mwongere n'umuvuduko mugeze kuri notsi nk'umunani.
gasani mwongera umuvuduko mwana hey hakuno umwe ari mu mibare mwabubonye wapi It appears to be attacking. bisa nkaho buriya bwato buri kwaka iki se kandi none hakuno du bwato bw'abanyamerika za destroyers na submarine izamuka hejuru ikanamanuka hasi, ibyo ni ibintu bisanzwe. Submarine baca munsi. Captain, the U-boat's coming up alongside us, sir. Bwato bwa U-boats burimo kuza busa nkaho butuzenguruka nyakubahwa. Turn the surface guns. Muzane za mbunda zo hejuru mbereke surface guns. Hey, bana baza gufata imbunda. Bana baje gufata imbunda barebe yuko ubwato bw'umudage babuvana mu nzira. Gusa sinzi nimba umudage bamwifashe. Umudage uri hano afite umubare. Ndetse yanabaciye munsi noneho do. Yaramanutse abaca munsi. Captain, imbunda dufite ko zidahagije. She's going to get away. Bwato bugiye kuducika nyakubahwa. Siko mbikeka. Je siko mbikeka ko bugiye kuducika. Hey, ibintu bimeze neza turabacitse. A1 babazi ko bari bacitse gusa. Hari ubundi bwato turi kubona kuri radari kuri sona yacu. Kasani nabyita sona nabyita radari ni bimwe. Sinzi hakuno aba bahita bongera baksira ubwato bwabo baje imbere bari kujya kuri notsi k'umunani. Captain, ubwato bwa 10 nta n'ubwato bwa nyuma muri bato ya 10 urahageze. There we go. Bari kureba ingani. Dushobora kuba turi kumwe nawe. Reka tuzamura ubwato bwacu hejuru duhita turasa za ballast. We muhita murasa za ballast tukizamura ubwato hejuru mwana. Urumwe ari mu mibare somare bayizamura hejuru barayinura. Hey, submarine barayinuye bayizamura hejuru kuri gisasu. Captain, ya submarine izamutse hejuru. Captain, kuki bari kwataka? Waje ukareba se vayo wirebera ibintu bagiye gukora bazamura. Hey, biriya ni ukwataka leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa ndakeka bagiye kurasa barasikiza ni rokete ni igisasu kinini. Mubyohero byanyu nyakubahwa je nshaka kuzibonera mami intambara nirangira ndaza kugucyura mu rugo ngushyire nyoko wa mwana we. Wewe wumva utuje umusirikare bakuri indege z'abanyamerika zirababona. Sinzi ariko mudage nawe imbunda ze umunyamerika icyo yakoze ni iki? Imbunda ze zo hejuru yazerekeje kuri submarine. Furasani nyakubahwa hakuno sinzi urwandiko rwaje. General orders to all U-boats. Cease operations. Na ni itegeko rivuye kwa generali ngo operation tuyireke tugume hasi tubyihore mwana tubyihorere. Stand down. Gusa abanyamerika ari kubaka twakererewe rero ikibazo batubonye ko byagenda kose baraturasa batubonye. Nubwo general atanze amategeko ngo ntibarase submarine yazamutse hejuru ndetse ubwato detenve niko babwita ubwato bwabo detenve tegereje amategeko yo kuburasa. Urakora iki rero? What you gonna do? Blow it out of the water. Murasa ubwo bukaritasi butuvire no mu mazi. Murasa ubwo bwato butuvire mu mazi. Akindi submarine barayibona. Hey, hakuno yagasani ipa baba bigenza bate sinzi. Ndetse mwibutse ushaka kwamamaza nimero ni 0780224440 cya 078022129503 wanyandikira wakwandikira 7 maestro wa ariko wagade we sinzi bye hakunino submarine batangiye kuyituritse. Hey, submarine barayikubise gasani. Barayisekuye. Kapiteni w'ubwato ari hano. Nyakubahwa tugomba kuva muri ubu bwato bavanemo n'abandi bana mwana. Kapiteni
Captain we, Captain. Captain sinzi. Submarine warise ku. Goes down with the ship. It's my duty. Captain we. Captain. Captain. Goes down with the ship. Ajana hasi n'ubwato bw'ubundi. Niko kazi kanje nizo nshingano zanje. Mwebwe wewe genda. Sibyo. Genda se. Jaho genda. Bamusekuye. Abanyamerika baramwiranze. Urakoze nyakubahwa. Koze. Yari second commander w'ubu bwato. Nibuko ubu bwato nayo wabutwaraga mbere iyi submarine. Kize gutya. Fana y'imbunda. Abanyamerika n'ubundi bari bamubonye. Ntabwo yari kubarasa ngo bizavemo bikunde. Hey! Akuno. Iyo submarine ukuntu yamanutse. Iyo ukuntu yamanutse. Abanyamerika barayisekuye. Werekuye atarazamuka. Second commander baje kumukurayo. Vayo sha, vayo. Baje kubatabara abanyamerika, baje gutabara abadage. Abadage nibarashe. Osari. Hey! Sinzi ariko umbuye kureba hano rwandiko kapiteni yamuhaye. Bari rwanditsemo nimba ari nguki. Captain with a sense of honor. The captain mu cyubahiro kugomba. Cannot separate his fate from that of the ship. Ntabwo atandukanye kapiteni w'ubwato n'ubwato bw'icyerekezo cyo ya. I can only prove by my own death. Nabigaragariza urupfu rwanjye byo byonyine ubwanje. Upfa kwanjye nicyo cyabigaragaza. Fighting services of Germany. Rwanda Ubudage. Die as a flag. Ndetse twiteguye gupfa dupfiriye Ubudage. Man, Reinhardt. Reinhardt turacyari umwana muto. Long life ahead of you. Ufite ubuzima uzabaho imbere yawe. Make the most of it. Kandi ubwo buzima uzabubeho neza. Like I told you once before. Nkuko nigeze kubikubwira na mbere. Don't let the mistake of your past. Ntugatuma amakosa yashize hawe determines your future. Agira ingaruka ku hazaza hawe. Captain H. Kessler. Captain H. Kessler. Kriegsmarine. Kriegsmarine. Umusirikare w'igisirikare cy'Ubudage kirwanira mu mazi. Ese filime ntirangiye. Yamamya ko filime yacu ari uko igenze. Byarangiye ubwato bw'Abadage babuhagaritse. Abadage bari baje gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika barabiranze babakubitiye ahagana Inzega. Urumva ngo tubonane muzikurikiye. Bayitaga nguki? Bayitaga Operation Wolf Hunt. Wolf Hunt yaryo cyane si Wolf. Operation si Wolf. Wavuga Operation. Biterwa na accent ukoresha. Tubonane muzikurikiye. Kanze mbakubite filime ya UNB yawo mu kanya gato cyane. Ndaje. Savimbi